Šta ako ti kažem da se najveće promjene u tehnologiji dešavaju sada? Tokom istorije, veliki tehnološki skokovi su se dešavali kada se više inovacija spojilo. Razmisli o otkriću vatre, uticaju telefona, televizije i računara. Sada zamisli sve ovo spojeno. Prvi put u istoriji svedočimo velikim promenama u 4 ključna sektora: energija, transport, hrana, poljoprivreda i robotika. Tony Sieber i njegov tim iz Red Hink su analizirali ovaj fenomen. Njihovo istraživanje pokazuje da ove promene stvaraju transformacije koje bi mogle da se takmiče ili čak nadmaše te istorijske promene. Od prelaska na 100 obnovljive izvore energije do uspona autonomnih vozila, mesa uzgajanog u laboratorijama i pametnih robota, naša budućnost se ponovo zamišlja. Kavutica, apsolutno kolosalno. Želiš da pratiš revoluciju veštačke inteligencije i neverovatne uvide vodećih stručnjaka? Onda pritisni dugme za pretplatu sada i AIDA će te redovno obaveštavati.